Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Hello? Nagbayagak nga umawawag kan ka. Gabapay ang nagbayag mo asong bata. Kasangsangpot ko lang amin dito'y office, ma'am. Naladaw ka? Saan man? Eksakto nga alas 8 asimang na. Nabasam nagit-in-text ko kan ka nga aramidan yung itangal daw? Basaag pa'y laang, ma'am. Ay una yan. Nagkapoy mo tanday ta panunot mo? Bakit? Saan ka makibiyang? Agmaneho ka lang. Hello, Nerissa? Wan, ma'am. Adaak pa'y dito'y. Basaam analaing dagit-in-text ko kan ka. Taibagam ka dagit kakadwam nga isuti aramidan nyo. Nalawag? Wan, ma'am. Kastoy ang mapanak makiseminar? Dadaulan nyo ti aldaw ko? Pasensyan, ma'am. I-videom dagiti aramidan nyo tapno kita. Wan, ma'am. O sige, adda ka didita ni Natalia? Awan pa'y mat, ma'am. May samot day ta makabuisi. Nasaysaya at langan no ag-resign. Sige, bye. Unay kakit dinaya. Bigbigat nga ungtam dagiti staff mo. Kasano? Di damat gamin amo nga aramidan ti trabaho da. Ay na, aramidan mo't idan akaslaawan manaknakam na. Maladaw ako ni J seminar. Pakibiyangam lang ka di, day ta pa nagmanehom. Natalia. Good morning, Nerissa. Umisam ka man, Mat. Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasano? Inawagan nak ni Ma'am Clarita. Inungungtan nakit din. Ay na, kunakmatan kan ka. Asaan ka nga agpa-apekto kan kwa na. Talaga at toxic na ijay a babae. Ay, syaki din ti pagpupudutan na. Ay, saan nak amaong taong tanday jay taamo na ti ugalik. Apaak sungbatak no pagsasawan na. Apay asyak tinangitextan na kadagitinaskan nga aramidan tayo. Saan ka di arumbang asika, tasi ka ti sumarunukan ko na? Kabutang nakngarod kunakkan ka. Sika ngamin, kabarbaro ka pailaang ditoy. Isu asika ti bilbilinin na. Kasta ka di? Anya ka di dagiti bagbaga ng aramidan tayo? Basag man! Apay aya akasla busy kayo dito opisina kit awan ni Ma'am Clarita. Nagaduma nga minti ipapaaramid na kada kami, tata. Kunak nga rod asaan nga agpapa-apekto ni Nerissa. Aramidan na laang noon niya ti kabailan ng aramidan. Mabuti nga ngamin amaungtan. Natalia, apay ngamin mait, at di mo imbagakin ni Nerissa ti ugali ni Ma'am Clarita. Kita aman aw, pirmi tinervyos na. Ibagbagak nga rod manong, ama sobraan day ta Clarita ti panagbalin na a manager. Agungot nga awan iti lugar. Siyak tupay ayaw tili-tilaang ditoy, kan iti dayto nga edad ko, ong tanak akanayon. Anyaman ti ibaga na, sumreg dito may sa alapayag ko, rumwar ije bangir alapayag ko. Nangag mo din baga ni manong, iso relax ka laang. Lipasam laang noon niya ti kabaalam nga aramidan. Tatao ka laang mat, mabambanog ka. Saan ka robot? Intay mga anin. Nerissa, di mo ko naan saan ka amangal daw. Lepas at kumapay to ipapaaramid ni Ma'am Clarita. Ay na, madamdaman ton. Kaya't mo agsakit ka? Kunam siguro no agsakit ka? Makabisita ni Ma'am Clarita kan ka? Saan? Hey. Awan lang mo kong. Kano awan ti asin na day tatao. Apay nga ta. Awan mo't ti mauray kun a picture, wano video ti inaramid da ija opisina. Kasan na ba'y siguro nalpas dagiti imparamid mo Anya ngay ti nararamid da, no saan daan alpas? Awalak lang ija office. Saan dan nga taan nagtrabaho? Ayan na di cellphone ko. Apay mo na ya. Stress man na ita bagim. Itadda ka dito ang makiseminar. Awagak kita.
Ikam iday ti panawon da ngagtrabaho. Ti cellphone ko kunak, iyawat mo. Nay kabila maya. Ada di tabul sa tibag ko. Darasam, tani mangrugin ti seminar. Ti telepono dito office. Agri-ring. Natalia. Sumpatak Hello, good afternoon. Nalpasyo ka din, di ba paramid ko at trabaho yung itangal daw? Madamami aliplipasin, ma'am. Nagbayag kayon. Anya ti aramidin nyo? Ag cellphone? Ag buy-buya iti anya ladita? Ag chis-chismis? Ag trabaho kami, ma'am. Anya? Kasta ti panang sumpat mo kanya? Amangan no nalipata mon. Wan, amok si kati manager mi. Awan ti konsiderasyon mo. Natalia, jak kayat day ta pa nagsungsungbat mo. Tratuan na kami kumamot tinasayaat. Makadanon day to'y kini, sir. Di idanon nyo laang. Agsasango tayo, tapno maamuan ni sir, ti ipakpakita yung kata kami. Sinong bata matalaga ni Ma'am Clarita iti teleponaw? Wan amanong, marwam. Ang kasanungay no aramidin na di pang tanang nga agipulong kini sir. Sa anak amabutang asumango. Amuyamat, maditi ugali na dayjay a Clarita. No apay mo't ngamin at agikwaan na amin at trabaho. Kaya't na, isulaang tinalaing para kini sir. Dadan ton bigat. Saan ko man asumsumrang? Mapirdi laang timod tayong agtrabaho no at dayjay a babae. Pudno day takinunam. Kaano nga tayang ag-report kini sir? Ta isa gana akman ti panagsango mi. Lalay nga tandaanam. Adda kami amin di talikunam, Natalia. Buwisit ko na ya. Adatan tito'y balay, Clarita. Ang magungungot kalata. Awan nga rod, tinsend da picture, wano video dagiti office mates ko. Kat gapoy ti dayta, di ka numisam. Ong tampat anak mo. Nabanbanno ka, naawatam. Gapoy ti dayta nga ugalim. Mas kay kayat da kita anak mo nga agkulong iya silad da. Nasaya at mat. Tapno aramidan dati assignments da. Ayan nan ngay ti katulong tayo. Nakaluto ka din? Pimanawan. Anya? Anyakit din, taagigidan amin ang amakabwisit aya. Apay apimanaw. Amom di rason o ababi manaw. Naungit ka gamin. Nagbubwisit ka. Tila pang ibaba unam. Ado a reklamo. Banni-banni kesam. Sapay bakit? Awan bibiyang ko. Nasaya at matno pimanaw. Ta saan na nga mo ti agluto? Amin nga aramidan na kat naskan amay baga. Apay, di ka agbalaw anilawas abaro ti katulong tayo? Ado dita ti mabalin ang maala katulong. Day ubeng kan nalalaing nga agluto. Ingka man kiti isubli nga ikabil jay wanted maid ijerwar. Tapno adda umay agaplay. Kasapulan tayo ti babaunan. Simbang putol ni Ma'am Clarita. Adda lamisaan na. Jak amaw no natuk ukagan na. Bayam, ururayak mo't ang ayaban na. Saksapay di pa'y payapayan na. Alaaing kan. Wan, nako. Katandaanam, noong tan nakangawan iti lugar, sung bata mo. Good morning, ma'am. Naglinis ka kali dito'y office? Ma'am. Makitam day tatapok. Nagposkol atapok. Urayak laguyak itay. Amumot nga allergic na kita. Punasak manen, ma'am. Nagmap ka kali dito'y office ko? Ma'am. Inaldaw kong aramidan day ta. Ulitam, agmap ka manen. Ma'am. Dahito'y tawa asarming dito'y office ko. Pinunasam? Ulit na kapunasan, Ma'am Clarita. Jak kaya tinagsadot a para dalos.
Baybayadan da ka iti husto. Isu anaskan nga agtrabaho ka iti nasayaat. Aywan gayam, ingka man ayaban ni Nerissa, takasarita. Uwan, ma'am. Agtugaw ka, kat ipakitam ka niya, noan niya tinagapuanam at trabaho, idi kalman. Uwan, ma'am. Darasam! Atoy, ma'am. Daytoy lang, Uwan, ma'am. nagadotimbagak nga aramidan nyo Daytoy lang, Nagtrabaho kami, ma'am. nungay nga tataikatan kan. Ma'am. Sa anak a kontento iti trabahom ni Risa. Maipadpada kan samutan kadag iti tagduma asadot. Nagtrabaho akmat. Oray kita nyo di CCTV dito opisina, ma'am. Ta sino ka kumaamang diktar itinaskan nga aramidak? Ha? Manu abulan mo pa'y lang ditoy? Ngamkastakan nga agsasao? Ay, pasensya ka, ma'am Clarita. Jak kayat ama regular ka ni Risa. Saan ko akayat ti trabaho? Sa anak ka no ama regular. Kung hanadaytakan ka? Ay, kunamlan asino agsasaw iti kasta? Apay, saan ba't nga iso ti kang atuan iti posisyon na? Nagadot yung bagbaga na kanya ka na sakit adanggan. Awagak man ni sir. Saanan? Ay, naskan ama na tipod no mapaspasamak diti opisina. Saan ka ama danagan ni Risa no ikatin na ka? Oray siyak, agresign nakmatan. Anya? Awanan ti mabati nga staff ditoy. Hello, sir. Good morning. Hello, Clarita. Good morning. Kumusta kayo dito office? Okay kami lang, sir. Naragsak kami ditoy. Aggagayam kami kadagiti kakadwak. Nice to hear that. Apay nga imawag kayo, sir. Humayag dito office in Tunbigat. Saan ka di nga ada meeting yo? Ijay main office? Ada, ngami pang pangrunak ti umay dito office. Kaya't ka makasarita. Ha? Ada kami nakagtang kanya ka reklamo. Maipapan ka di kanyak dayta, sir? Yes, iso anas ka na makasarita ka, Clarita. Dagita naglalaing nga agreklamo. Amoklatan no asinuda. Kunamla no perfecto da. Clarita, calm down. Sangwag ida, sir. Sa anak ang mabutang. Taamok asyak ti husto ti aramida na. Nagawid mo tan ni Ma'am Clarita. Inawagan sa ni sir. Anya nga tangay tinagsaritaan da. Kat, jay ugali na Diyak kumamot may ramraman dito Tawan mo't sa bali at trabaho a pag-akarak. Saan ka madanagan? Siyak ti makamukan ka. Ado tayo a kontra iti day nga Clarita. Iso ti rumbang a maikat. Aba, nagawid ka na sapa. Umay ka kumalahan ni opisina yo. Impulong dak kini, sir. Nagawid dak tamang anoan niya pa iti maaramid ko kadagijay nga office mates ko. Kunakon ka tatumteng kay ti kastuyakan nito. Ay, di dala mo na bambanog akon. Ado ti pampanunutak. Tila pang ibabaw nanda kanyak. Jak pa yan amo noan niya ti una. Kat ka po iti dayta, awanan oras mo iti pamilyam. Di mo pa yan amo nga inton bigat. Ti panagkasangay di inaunang anak ta. Ni Kim? Birthday na. Iso gumurgura. Mas kay ketnan a silibraran ti birthday na kadagiti barkada na akanayon na akad kadwa. Ayan ni Kim. Kasaritak man. Birthday na gayam inton bigat. Ngam nalipatak matan. May salang ti reklamo dagiti kakadwam. Kat may papanamin kan ka, Clarita. Sir, Dayta og halim. Naunget ka launay. di yulaan mo. Tirigat ko, sir.
Awan pa in oras ko iti pamilyak. Gaputa prioridad ko na ito'y trabaho. Ita, kastoy pa iti mangag ko? Pues, agbakasyon ka. Kaduan ti pamilyam, ti asawam. Naskan nga pangpangrunam ti pamilyam, Clarita. Agrelax ka. Iwaras mo iti sabali ti trabaho, asaan mo akabailan nga aramidan. Jack mabalin nga italok iti sabali. Ta saan da akabailan ti trabaho akabailak nga aramidan. Clarita, saan mo kumamot at agibasitan dagiti kakaduam diti opisina? Agtalik ka kadakwada. Kasmet laeng ti panagtalik ko kan ka. Sir, Dahito laeng ti may bagakan ka, Clarita. No nabannog ka, aginana ka. Liklikam ti agunget. Makadadali ti salunat ti kanayo na panagpanunot mo. Enjoy life, Clarita. Agungot man ngatan ni Ma'am Clarita inton sumangpot madamdama. taapay ko ma. Jak pa'y nalpas di ipapaaramid na. Impuy-puyatak mat idirabi ngam talaga at jak kabailan. Unay ka ti pa ng parigat mo di tabagim aya. Ni Ma'am Clarita, umay dito ayanta. Ay, padasan na nga agungot ko naktumat. Hello, Nerissa. Natalia, good morning. Good morning, Ma'am. Available kayo kada inton umay a Sabado. Birthday celebration ngamin ti anak ko. Umay kayo Ay, sa dino ti balayo, Ma'am Clarita. Amok ti balay da. Dagasan kanton iji balayo. Damdamag nga umay kayo. One. Nasaya at matantipan na sa una. Bayan nyo. Agbalbaliwak. Tapno mas naragragsak dahi ti opisina. Kat pasensya, no napasaktak tirik nayo iti kalabas. No nabannog ti bagi kan panunot, kasapulan tinaan-anay nga inana, tapno saan ang madadaal ti pannakilangan kadagiti dadduma. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa, itibiyag. Insurat ni Janelle. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.